uh, ke lar mala kenyam te kon keler de kon kelingwa me te gorno de nyoa ye kel uh, lar titi ke very important kri gora long no de ling ana ke de randa ro ka be katen no te ga tungwan lat ko di to gor liang gwa mene li mishet kana mo de je gorno de ye gor no gor jano biya jo me biya je lingwa mene tin bana lat gwa me bana rach no katin kon lat korodian kenyam de nyone yamandana togre which ka South Sudan kan konwo ka witen kokien no to kon kale goro bana lingwas mane no goro no jen bi nyok nasin kokien ana biya kamal bot angelo ber kamal biya kamal gwas mane bana roi gwas me ka rege chitogre which ka wolang no Kolang County dia waje Michigan me charge jigani ideal no chike job me chikene jek no kweru lang ki commissioner lang ala commissioner dan esha kwan me cha kwan kirmi yadit no ngai kon nen wo ne de sha kwan ko lang kane tishi community sha kanok ki sha kan ka welcome ka community nwari man trai wacin wini mi ngai konan wo ken la ka kwarka ka do mi shiro da lot alo de ko lar no kap no ka bom cha ka non ka do budan la na la ka non ka je shi ko don mi shi akwarun shi aje nok be je welcome batam me kwingi ye kwar ka do mi mo cha ye connect kene to ka bai non kwar mi shi kana mo nyu da jen wo kwar mo cha je den nok no chi kwar mi de nok so ko kuja mo jolat kono gwasame commissioner Ulang County no jen chaje de nak chade nak jejen bor ka jom shalat jen chaje nyurika no mi cha nyurika mo cha nyurika da do lo jale ka torbiele ka jom shalat gwasame were wik Nasser County were wishin winemi wela do kanalat duno shajien ngai kono no kam Nasser kan walang jel kan te kontin la jang de ni jani SSPDF jel kan gwada mo ke le free liter ram jokedi ko shi native konti la ngwenen wari chi rodian wojan wana money no mi jel kan ti chi kan jelalo kaneti te dong la jele ma la ngoy kene je ka wor mi di den bi chu bu kulo bu chon gwada dan witen jen dane tuok me dane kap ki Nasser no ngoy kene je ka torbiele tel gwam mi chika chongten so no moni kel mde yena ngach no ka jen jo me de kon linga no pan ka jo mi shalat wajen saje nyur ka da dop mi cha nyur ka da dop cha torbiele dane jel ka je cha je dwa mach ngweni nuari an wana mo no chu ko ba ne ka dangro ba ka mu ka bot en commissioner dungula ka jo shalat ram right kon kwide me commissioner dungula County jandana right kon ka kwide a jo mu shalat gwas ma ka chari poro mo chaje toben go jen cha ngene ka dangro ki je kware dangro cha ka mu ka bot en commissioner ulang kaje ka jo mu shalat jenetele bon mi sho point no ka ta dana shalat kaje tel bon mi cho point do no netin content jel ka kel en Ulang County Commissioner kenetin kon tin sha moch ka bot tidit no Ramadan right kon ga kwide me General Justice Nial Batwang Commissioner dung Ulang County me sha kwan quer ke Governor dung Greta Panal no ka jomo chalat gwas me jene yane pet an 80 queen acre of course dio je che di ku jelon kaneto kon de je pet de ka dila ngwenin wore te kondi kan ga George ray wich gwal montam right kon Nasser ate ramji pietin ka bel ne dial china jere wi ka dobe dane ci jangchi bandawe keja anyog dio je lena lingano kajen Nasser kan ulang china lo dawich te ne ti lo dawich now
terne ti lu da na chuniken right now right corner take a report me sha ngun gwa seme no a report mo kume ke African Development Bank la bank dinigen re which ka South Sudan ke sorry ka we mon ka Africa Development Bank jom ji kan lat ken ne 92% kan it konti la South Sudanese shush ke tama anak bot ke tel ka kon misham kana so na me amilla ro ke mangake bot jatin rayuka South Sudan me chaw 92% which mean that 8% karudin kan it content je kwa kan it content ka kon antama 92% ato kan it kon shuch tele kon misham rana de kon shu cap ka panal karwade a panal karwade ne ti ngwan tam shikan de dor ken chim right kon ne ko shi kume dung South Sudan SSPD abrai ke kim yadit chikana dil gorno bikan ware bikan ge joy gwan ken ka panal mi jin wi ga jong le bo no ngai kon ko dana to kon tama kan ware kon tende ka fan gak wa da bo ka tin ga gan shibni na ka tin jang SSPD ap kan ne di chal ka ma agwelek so ngai kon madana la road so chon mi di jatire dwaran point kwana me teleja mi jini wi ka unity state boni jatin shui na ne ko lan war mo ko ndor jani ka warab state ngai kon madana la road tinan wana mone be jelong xiang be chi xiang mo gwa shui ne to wan long rai gwa san bine mi mi ja kon ko de kon ben ka jom shalat gwa seme ka kwi warab gorno de nyoka yekel no a chala do ne na ko kor jom ne dang jok ti shi wantama no gwa de ci jang ci gure nek tin jure nek ne ci jan bakkel re ne jan bakkel to ne jan dangro kamen ano kam jana korodien ka ji tonj kene gogriel me ci gin tin no me ci kere goje no liwne ka longne tin wan me ci to gene a shu ken nei ala ci ken gorno ba ma chal ke state of emergency ba je laslet ko ba kormo ba je kapchong dio je sha jonen a ko bat men mayo mayom tel menangatin ka kor jana korodien ko ga jang na korodien na deno ko chikir ma yadi de goje no bine ka buka wuka miliuka the only way forward kane ka wojen ba meken ba ka kap ke be takti rodien be ka ko ngai kono no ka mayom kanti chicken chunkel ga kir ma yadi no rekon ku je mo lokir ma yadi ke the only way da lele jana gore jano banwaro to be meken ba ka kap ngai kono no mon mi cha meken ba ka chaga kap don ba kula taka gwan ba ka kula ham ka je ko jan ta dan lat ke kim yadi tin money so no mo mi shoda lat right now right kono state of emergency me dan adio jan tama che kore je taka jong no diok ka ngai kon madan le rodo no target kele we ka which nore chit ka pani jar ngai kon mi cho laten pan ka je gwade shana buktin ke gunship ne re kono sha bukarenial ci kon ngaje no ne wel kene badak ci ga boti kan ga jek ok to bojan diod bakel chakanak jan ren yale dane shibok so to token yal katang ngai kon right now right kon anta mo ka warap kam jana korodien pinde ni chen bela lana kam nuere kam jana kana te kamal right kon ngod kor to ka tin chu men tam no report de ne goro de kon lingwa seme report dana to ka jongle ka twitch is county kene duk county no dio jete mi kon ngai ko kor gwade dan no a chi rodien na karodian me dan na karodian ke je no ken chi ko rum wi yer gwada dan la na meitin dio je ngai kon la na mei mi na mai no la rola ken wi atwo wi por gwada dan te tin so ken chi rodien nak ne shop ko wel jok kon gwase dan ne wel jok chi ke liu gwade dan chi kor mi te tok tin gware ka community te kon te na karodian mishale all community no kana a yuel community kana de kona dakarodian tandien te ka twitch is county tandien te ka dorashal kame du county kana te konte share nak so jo mo gorno de yen link report dana chano report de dien mo gorno de nywa kon gwasame re which ka juba gwa mishala de te ka dol shup ka bangwan ato chicken nyal kana kapin ke chicken nyal kana dom ngai kon te career malar ko niga ano ke niga ni re wika so Sudan chala do ken ngwan dang bang wana ti wa chi nyam kel karwade nyam kel chikene page chikene kep ko bom ka chikene do ma nyam mo lo gwel kene wade dane chikene captain ano kan do la to
wallet kan mishika na mo ka gumbo ka juba ngai kon madan le rode take some areas re which ka juba tisha occupy netin kon lat ka tichodian road tit ke ngwanen kon te mas ka ko an kan tap ti mishika na me chato ngai kon madan let kana la karien na ka rodian du no term la kuma lar la kan gwar bala kan ka moy gote be term la kuma jalar ante me chato ko chikan nyamo chikan kapin chi nyamo charge report and then chwa dollar ton chwa ko ke dollar dang bongwan ti cha nyama charge to be no so man bi ngai gwas me gor jeno kan gar ti ki ngwane gor kan control ko kan de ka kep alawo de ka yen shema ken ko ba ka pal ko let ken ti shuden lot na mo shi chong chi magwa so jo me de ro ka yene diala konti la wanya lingo gwas men go na me je ka ngwane ki ngeke ko ba ji yen cheta makan na wan cha ka yen ki ngwan dang wan ki di cha yen tam buga te ko buga te re ti jen ka kor gwan ba ko shi ga mi je ci kana shap kam shi family ne ken ne ci kan ka kap ja ka nyodo bda da na ko je dio je tere liam de to bro ina ci liya jeno ci to ka ka so na me mi sho da lat mi goro no de nyaa ya ken lere jog den gwas me mi goro no de yana len bana right ka queen and content ka Nairobi ka Kenya right now take a report mi sha no ka report me report be re week Nairobi ke Kenya and baja mat kel ken report dung Uganda mi le roda Kenya kume Kenya ci kana yor pinyen wona ne be kene ken be ken kenek la netin konte la jiwe dian la citizen ken dio yengai kono no take a protest mlade kana Nairobi intama ka tayi dane cha civilian cha kana gaje a police ni te ga joma cha ko yor pinyen police ken gwasame ci kana ken jogo no ne mai terom yen ka ton shi ka mai lora ba yo se ke ko kam ke ye ko bia lat ke gangarudun ke mete karami wo ye bok ka pem ke mete ramu ye moy gwabe na ka ke dwaje ke ci kone no te ne cha bar ka cha moy ka botun wan ka Nairobi ke Kenya so na me mutu ko te ci kwar kin ci kana mo ci kana yorpin no bi ke ne ken be ken kanak so yene to konti la South Sudanese kene to konti yene to lan wer tere wi ka Nairobi ke Kenya please tie the roadun ko to ko ntama la yiwa moy ke grun ko do mi sha dundun de yene me de yen la letten go ji Kenya ci kan ngoda me ci kan yorpin police ni ken miti ka gwaza dan en togri motin don tika Mombasa ki area togri motin che goro no jin bejal goro no biti chenga she more da no run briek bo to kaji so che gwana mo no da to kaji na me mu goro de yana ling ko shi police ni kwarken ci kan la no biken me bej bikan let kan ken ten kon tintere which ka Kenya ka Nairobi ka kui protest ka manchala dio je chane ngwano cha mo ka bot ka che tegane ti chiliu so na me de yana ngaji no John Jaka Gordon ya kele John Machalat Kume Belar Shen Belar Kum Belar no Canadian continent re which ka Kampala ne toji kan la guano nene yenetin kontila South Sudanese bi yere weda ka Uganda ala refugee ka kwijamo che guano yen bi adun mat ka queen ki queen kware ka ron kin dang ro jandang rawid bakalen be no bi akwan bi wuri shalke M7 bi ay Jacob Bapat ne chine goro no wud no Bapat chwa je lok mo yene lok riek de ke yen bi jegono so to kana na mani yene konante ka Uganda ti la South Sudanese kene ko lan wori ano do not be part of that charun mat ka ning Uganda ko brand boy na baju mo kare ke baji ne especially chicken me kana kamne de konti la refugee mi jira refugee baji mo kare ko jin mo ay mo ka kat national dung Uganda ka jin ci jiran Uganda ka baji jek wa baji mo kare ala queen kwar dung Uganda to ka ke 2026 ngai je bo gwan wona ne queen kware ka South Sudan don go to bo ke 2026 ngai je gwan wona ne dung Uganda chebe to kamal would shall Museveni charge logo already and eke shebe to kamal so whatever happened gwada bi aring tuno kwaikeje komo to ka South Sudan bu ko to tin ko to ka Uganda bunaring wenendian so gorian calculation mogwa anu ngumo kwa queen gwin dangara kwa ke schedule keje at the same time kajen 2026 ala 2026 ka South Sudan 2026 ka Uganda kan di alba queen kwar bagalat ke jerwana kelamo so gajegwa jo me mugoro de nywa ya kel an ban le ni je kala rodien ko gwa bu ko le titini malaling goro no de nywa ne ko ken kami jira ma jidid gwa se goro janojin de channel de support no ani biya tekamal bana je kala rodien ka gwa sen be chuje poro janojin binan bi nywa ne ko ken ka bi comment gwa sama an biya temal bye bye